Educational ang Hindu saja একটা স্কুল পড়তেন থা no ang karaya ano forcefully ano Hinduism from tongo jago I don't feel comfortable. I don't like to listen them. So ke fans tintik share video ko talo wala tika ke tini video ko talo sini video topik kau hai se norok thanai sal kaisa sekang sini Facebook page so kaisa text sirka sini tam sasinai da thom ton ma sasinai daraya je panung shar panung sini inge bosika je missionary school logo Kristan Jisuni kok tangi perunjak pora sepona thang tangi atirok perunjak ni bo seiruman text angnong nei story wana inge oba haigin bo mia hor thanayo live phai bo kaisa bini bukhani kok ya hawi khnarka a kok tam ni saka bo tai norok srairong no bo saka manai song norok ta ki biang tong nong bai khorong tisanai norok khorong tisadi tai ike bo au herok tam ni saka hari sunin putri kalanya lene ke pacu zora video nai tan hari ang tini belakana bukhani kono ang sanani phaiga do sini tipra sarok ungkha backward jaga tongo education facility kri sini income kri sini rang puisani private ungko exact income kri বুঝিকা আনি থানি গোবাংমা কমপ্লেন্স হবাইকা অনেক জায়গা হয়তো নাংসারে ফোন সিমিনো নগুই ফাই দङ নিনি খ্রিস্টান মিশনারি হিন্দি বেস্ট আং সাই दङ मेन नोंखा ख्रिस्टान मिशनारि स्कुल हयते आं ता काइसे हिन्दू स्टुडेन्ट आं एडुकेशन खायना मोजां हान पारागाना डन बस्क स्कुल खुलका बा हलि क्रस स्कुल खुलका आं परासना खायना मोजां आं परासना खायना मोजां आं एडमिशन लानांखा आं जेरैबो जिखानाय फैदों why I should be if I want to be educated why should I be forcefully to be Christian forcefully to be a Hindu in any case ang gaisa borok ang porasona khayna muzung ang it should be a circular na dharma nirpokho jeta koy ang porasona khayna muzung ang je kono school porting nai it shouldn't be forcefully. I condemn this. It will be Hindu, Buddhist, Christian, or any religion. Education is a maulik odhikar. Sini odhikar abo simia ang missionary gobangma jaga nugu Hindu ni class phungnai Hindu ni go khainai ঠিক আছে আপনার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিও তন্দি হিন্দু খ্রিস্টান আর বুদ্ধিস্ট এনিথিং or Muslim or anything kaisa cherai no porinari dib kaisa cherai bo cherai phun simino forcefully bono Hindu phungjago Christian phungjago bono Buddhist phungjago it shouldn't be there mang sai dong education system abung na kogya cherai no je surnam phung je bo surnam phungjago je porinam phungjago bono na phungjago Hindu school Hindi, Christian school Hindi, Nini Buddhist school Hindi. Why should be forcefully? You should have to attend. You should get Christianity. You should get a Buddhism or you should get a Hinduism. You shouldn't be there. Okay? Ani kok sama ka haise dharma nirpokho na kuya. Sung ni borong ni sungna ni khasin education. Sung education khaitani dharma sungna onek borok kahamung thani help khaya abang 100 maniu gitabo borok kahamung na phurungu Qur'ano borok kahamung na ni phurungu nini Bible bo borok kahamung na ni phurungu do kintu ba ekta serai bo porashona khai tongo ekta jagao bortingo tangi bono Hinduism জবরদস্তি ফ্রংজানাই tangi bono Christianity জবরদস্তি ফ্রংজানাই tangi bono Buddhism tangi জবরদস্তি ফ্রংজানাই that is my question to everyone বুঝিখা
wag nan ko ya bolo abong ha practical sincere pun simi nogui phai tong kaisa Christian missionary o kai Christian ni kono phurangja go sero na musung thung musing ya thung serok saja ya hana musing Christianity o কিন্তু bono forcefully bono ei bono phat Christianity o habi jago kaisa Hindu school o serok Christian ni pangka background ni bor Christian hamja ya Hindu hamja ya pang maka bono forcefully অনেক কিছু খাই যাব বুদ্ধ স্কুল সেম চলি দङ আপনা কন্ডেম খাইছে আং কেম নি আই এম নট এ আং কেম নো বায়াসিয়া আং সাইতং এডুকেশন ইন এডুকেশন there should not be any religion biased আং আবার সাইতং বাস দলো আপনার সানামো জমা সেরাই ন ডিসাইড খাইনা দিব তাম রিলিজিয়ন হাবনা হাবনা ইয়া education is secular if you open any school or college you shouldn't be biased on any religion you should be biased on her own choice or his own choice abo simina sanambage oro laibo ma phekya kep sase ankhabana kardi আপনার সারামো জংমান যাতে কেমন ফোর্সফুলি তাংথং আবো একটা মৌলিক অধিকার নেই হানান দুলে in any religion there should be their own choice bota Hindu pa hatong bo Christian pa hatong ta Buddhi pa hatong Buddhism pon hatong abang condemn khayo ang condemn khayo there should not be forcefully if you want to study in English medium there should not be forcefully to be in Hindu or Christian or Buddhism or anything else okay stand for yourself ang siaromo sanamo jongo malai song tongni awas no rok sadi ang tongle nong bagai masana education ang Hindu saja gya ekta school boarding tha no ang kharaya ano forcefully ano Hinduism from tong jago I don't feel comfortable I don't like to listen them and I should be comfortable and I should be lift from this burden okay it's a circular country India is a circular country and there should not be forceful and especially missionary guys I see you guys you are doing forcefully okay I see you all and I am doing many things especially I noticed in Tripura from my childhood many Hindu people or Christian people or Buddhism people they are forceful to enter any religion especially to be near school it is not right it is brainwash okay it is brainwash in any religion I am telling you guys it is not right education is a circular thing it should be allowed to any people backwards people if you want a development if you want development our Tiprasa people are many backwards I want to cry and my Tiprasa people are very backwards don't force them to any religion especially Christian peoples I show you I condemn okay I condemn this do note that guys you should not be forcefully in any religion you should not be forcefully abo sanamo jong je kono dharma thong je kono religion thong serok porinam song porithung Christian nungus ang Christian missionary mention khaitong because porok para wo English medium school porika sangabo support khayo 100 bar sajong কিন্তু homse rambot te khaini Christiani samande brain wash khaine dan danai bo Hindu re sa to Christian sa to Buddhism sa to nung bono forcefully bono dele ni jisin kono khari brain wash khaina ha
abo kon right kongkha selojak tong porashona sibuse burden education di bongno education di ধর্ম দি পক্ষ তাংদি হ্যাঁ নক তিনি খুলকা নক তিনি অঙ্ক হয়তো খুলকা নক তিনি হিন্দু ন খ্রিস্টান সালাম না খ্রিস্টান ন বুদ্ধি সালাম না নরক হ্যাঁ আবো সাউই টংকা কোয়ামা প্যারেন্টস আনো কমপ্লেন খায়ো সেটা ফোন সিনুগি ফাই দङ आंनि सेरायनो आं ख्रिस्टान आं इंग्लिश फरायना मोजां इंग्लिश मिडियाम स्कुल फरायना मोजां हा आं सेरायनो आं ख्रिस्टान खायना आं हिन्दु तुतै हा आबो साय आं कन्नेक्ट खायाबो न Hingga norok naik kena, tapi nong ni bukan je kok norok kok tam sana musung kisah komen kai jadi, ang bisa sa tanya tanya kok sawana, kubang mah English medium school ya Bangla tu asal di perasa area waktu kerja pones kerja tam ni kasut facilities kam perungsa ya bagi pones kerja, hingga English school logo ting no atiro perungsa go, mana yang tam thasina ya asal awal orang pun asal sari ya, but kasih obo anim bokro Delin tong tado English medium school seng tabu rom di example rang mare ke exam mare ya admin maya oh herok ke tama abo black mil la kame kala ya bong ni je kono mane rang ro short unto ke I card change khanya ya tie change khanya ya je kono juta phanyo ketal ma panyai amu bong mane school ma panyai khata ma panyai school ma panyai ya wa ke kasya ketal flugui sel khai borok business nukala yuta business hai nukala yuta mi ka borok kuno government hai be kala jiga ani je city ta hanke no ni kisa je norok sanamu sumani comment so sari ketini video asangka next video malen tada